جامعي تزوارا هكا بون بوني بغانا داك راسومبلي جينيرال سي سون داربا اون با امبيشي مي ديجا وقبل سي ابري لي زيف لي كونسيكونس est-ce qu'ils peuvent exécuter, mettre en œuvre les décisions à la défense. On se reconnaît dans une république, il a le canon, donc il n'y a pas de problème. Pour l'instant, la direction de la JSK n'a pas reçu aucun document, oui, la direction, oui, c'est officiellement pour ensuite parler du point de vue juridique. Donc, la direction, il est toujours en place, le président, il est toujours en place, jusqu'à preuve de contraire. Il m'a dit, jusqu'à preuve de contraire, il y a un officiel à la direction de la JSK, notifié, que ce soit des PV, que ce soit des Hadjanevon, c'est à partir de là, le travail juridique va commencer à partir de là. Mais, vous voyez, c'est-à-dire, الأخرى العبادة تسمح سي نطاس اتبع نطاس لي ريزو سوسيو خاطر كي بون تشين تديري مور العبادة هضر د الحوايج بالك والسينارة دا شو ثنت ومن بعد لنوير عليك تبع تمنن الوغ جاي طانت تديري مور فلان يخم دي حاجة هنا روح نخمم داك واش ضربت نكوني نتابع حاجة اوفيسيال ماذا قلنا ويا شي حاجة اوفيسيال لي ريزو سوسيال تسمى إلا قرا العبد هادي يسمحسيس كان هادي يتابع كان ياك العبد إما لا يسمحسيس هادي صغار في الشيخ اللي قد يتفرج هادي صغار دونك pour jusqu'à preuve de contraire pour l'instant il n'y a rien d'officiel le jour اسمها دوضي حاجة la direction la JSK à partir de là نكون ننظر باش راه نخدم جوريديكمون بارلون يانو ومن بعد جو في فير s'il y a lieu de faire une conférence de presse باش تستعمل encore plus il y a aucun problème mais pour l'instant je vais faire appel à tous les supporters de la JSK à tous les supporters يحميين la JSK أسنينية JSK pour أتشان تدعو bien comme il faut الحمد لله رب العالمين la direction il est toujours en place Mellel, il est toujours président de la JSK. Le plus important, il est supporter, il faut être conscient, il faut être calme, il faut être responsable. La JSK comme il se doit, donc il n'y a aucun problème. رانا تروح للراس فيشتيش موتسيا رانا بابي اوفيسيال ياري تاسني هكا نروح على الراس فيشتيش je vais demander quoi je vais demander l'annulation de l'assemblée je vais demander quoi il n'y a pas de PV وش غير كان PV il n'a pas été notifié pour la direction la JSK لما خاطر كيما تروح للراس فيشتيش يعقد ثلاث يومي les documents يفرق demander pour les annuler tant qu'on n'a pas de documents on ne peut pas aller devant un tribunal C'est une affaire, mais j'ai eu des bélarabos, mais ça sera le même affaire. Alors, justice. Ok?